Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru. Xana Xongi rhangani munhu wa munhu a nga va la ku kandziyisa album ya yena lembe ra 2023 estudio xa ka Ngove ke? Loko hi karhi hi kamba kwala ka swiyenge swa mabulu hi voni Xongi munhu wa munhu a fika a posta ka xiyenge xa mabulu a kombisa leswaku ri u rhambiwile eka Ngove laha ku nga ta ku ri na ntirho wa Noza Sports Event, naswona hi siku leri fanaka siku ra 30 Dzivamisoko eka lembe ra 2023 ku kombisa leswaku u ta rhanga a nghena eCenturion a vonana na buti u vula Mr Post va vona swin'wanyana. Leswi nga swi karhi swi vula leswaku ri Xongi munhu wa munhu a nga va a ri na ku navela ku va a kandziyisa album ya yena estudio xa ka Ngove ke? Hi ta tsundzuka leswaku ri muhumelerisi wa Xongi munhu wa munhu nkulukumba tatana Mambawulele moya wa vona a wu yi emahlweni wo etlela hi kurhula, a va ha ri kona emisaveni ha swi tiva sweswo, naswona ha swi tiva leswaku ri Xongi munhu wa munhu eka nkarhi wa sweswiwani a nga va karhi a lavana na tiproducer kumbe munhu loyi a nga ta n'wi humelerisa. Xana a nga va a ri emakungwini ya ku va a kandziyisa album ya yena estudio xa ka Ngove ke? Swi nga ha endleka sweswo, kambe loko hi languta ti kombisa a ri na ku navela, kambe swi nga endleka leswaku Xongi munhu wa munhu album ya yena yi kumeka yi kandziyisiwa estudio xa ka Ngove. Leswi swi nga tlhela swi landza hungu leri nga tshama ri hangalaka ka swiyenge swa mabulu laha a ku vuliwa leswaku ri Xongi munhu wa munhu u ta tirhisana na muhumelerisi Mpanyasi, ende ha swi tiva leswaku ri Mpanyasi u kumeka estudio xa Centurion lexi nga studio xa Mr Post. Leswi nga swi karhi swi vula leswaku ri Xongi munhu wa munhu eka lembe ra 2023 swi nga endleka a feature Mr Post kumbe xana a kandziyisa album ya yena estudio xa Mr Post. Xana swi ya fika njhani eka Rhangani the producer ke? Hi ta tsundzuka leswaku ri loko Xongi munhu wa munhu a ta va kandziyisa album ya yena estudio xa Mambawulele ingaku a swi fikangi kahle eka Rhangani the producer. Xana eka nkarhi wa sweswiwani loko Xongi munhu wa munhu u kandziyisa kumbe ku tirhisana na xiyimbeleri Mr Post swi ta swi ya fika njhani eka Rhangani the producer ke? Hi ku vona ka mina a ndzi voni xihoxo eka swona, tanihiloko hi swi tiva leswaku ri xiyimbeleri xi na wona mpfumelelo wa ku va xi tirhisana na xin'wana na xin'wana xiyimbeleri lexi xona xi tsakelaka ku va xi tirha na xona, se a ni voni nandzu eka swona. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.